Today we want to talk about death to life. Hoy queremos hablar acerca de la muerte a vida. And today we want to focus on, do we still have the capability Hoy queremos enfocarnos, ¿todavía tenemos la capacidad to be able to see something go from death to life? de ver algo de ir de la muerte a vida? This is a question that I ask everybody that's listening. Esta es una pregunta que le hago a todas las personas que nos están escuchando. When was the last time you heard God do the miracle of resurrecting somebody? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que Dios hizo un milagro de resucitar a alguien? Now, I don't know about you, but I believe God can still do this. Yo no sé acerca de ti, pero yo creo que Dios puede hacerlo todavía. We're going to focus on the book of Isaiah Nos vamos a enfocar en el libro de Isaías, for point number 1, del punto número 1, where God speaks to Isaiah the prophet, donde Dios le habla a Isaías el profeta, and he says that Israel was like dry ground, donde dice que Israel era como tierra seca, but he was going to make a root rise up from there. pero iba a hacer Dios crecer una raíz de ahí. Now, think of dry ground. Piensa en tierra seca. For a context, Desde el contexto, you have to remember Israel was in exile. tenemos que recordar que Israel estaba en exilio. They were in a land that did not belong to them, Estaba en una tierra que no les pertenecía. where they did not speak the language, No hablaban los lenguajes, they did not serve their gods. no le servían a su Dios. Culture was completely different. La cultura estaba completamente diferente, But they were also in a land pero también estaban en una tierra where they were prisoners. donde eran prisioneros. That was not their home. No era su casa. How were they to worship? ¿Cómo ellos hacían para adorar? How would they speak their own language in exchanging at a store? ¿Cómo hacían el intercambio? It was like a dead country to them. Estaba como un país muerto para ellos. And it took a lot of faith for them to believe Isaiah, Y le llevó mucha fe para ellos creer en Isaías. where he said, there's going to be a root that will shoot up from the dry ground. Va a haber, y él dijo, va a haber una raíz que va a salir desde una tierra seca. And Isaiah went on to say that there will be one that will be wounded for our transgressions, scarred for our iniquities. Y Isaías dijo, va a venir uno que va a ser herido por nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. And that would be by his wounds we are healed. Y por sus heridas seremos sanados. Now, I'm going to speak a little bit more about this, Así que te voy a hablar un poco más acerca de esto. but I want to remind you, Pero quiero recordarte, what did Jeremiah say? ¿qué dice Jeremías? What brought peace to Israel during Jeremiah's time? ¿Qué trajo paz a Israel durante el tiempo de Jeremías? The Lord said, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Porque el Señor dijo, porque yo sé los planes que tengo contigo, declara el Señor. Plans for good and not for evil, Planes de bien y no de maldad. plans for a hope and a future." Planes de esperanza en el futuro. So, what kind of idea would you have ¿Qué clase de idea tendrías if you find yourself in a burdened land, si tú te encuentras en una tierra y con una carga? in a dead land, En una tierra muerta. in a land where you see no fruit? En una tierra donde no miras fruto. There are many people that cross the border and they have to go through a desert, Hay mucha gente que pasaron el desierto, and they had no water, donde no había agua, there was no fruit, no habían frutas. and the last hope they received, Y lo último que ellos recibieron, la última esperanza, for many of them, para muchos de ellos, they prayed ellos oraron and they said, "God, if you take me to the other side, y dijeron, Dios, si me llevas al otro lado, I promise to do A, B, and C." yo prometo hacer ABC. And a lot of them made it. Y muchos de ellos lo hicieron, lo lograron. I would even dare to say all the people that promised God, all of them made it. Y yo podría decir que todos aquellos que le prometieron a Dios, me atrevería a decir, todos ellos lo lograron. But it was the hope that they had in God. Pero fue la esperanza que tenían en Dios. God restored their hope in a time where they felt that they were going to die in a desert. Dios le restauró su esperanza en un tiempo donde sabía que iba a pasar por el desierto. They were going from death to life. Pasaron de muerte a vida And they made it. y la hicieron. And now they're in a land that's prosperous and fruitful. Y ahora están en una tierra que es próspera y
que una tierra próspera y llena de fruto. But then we go to book number 2, Ahora vamos a ir al libro número 2, which is Ezekiel. que es Ezequiel. Where was Ezekiel at the time? ¿Dónde estaba Ezequiel en ese tiempo? He was also exiled. También estaba exiliado. But the Bible says Pero la Biblia dice that the Spirit of God led him to a valley of dry bones. que el Espíritu de Dios lo guió a un valle de huesos secos. And that's very important. Dry bones. Y eso es muy importante, huesos secos. Because when there's a valley of dry bones, Porque cuando hay un valle de huesos secos, that means all the flesh either is rotten toda la carne o está descompuesta or the birds already ate it. The vultures and all the animals around ate the flesh and the blood already. o los buitres, los animales ya se comieron la carne y la sangre de ellos. It's dry. Porque está seca. And it's interesting because it's actually an army of valley of dry bones. Es interesante porque es un ejército de huesos secos. So my question is, where was this army heading to? Mi pregunta es, ¿hacia dónde iba este ejército? See, they had a mission. Si ellos tenían una misión, They were going somewhere. ellos estaban yendo a algún lado And they died y ellos murieron, and they didn't make it. no la hicieron. So God tells him, Dios te dice, prophesy to these bones profetiza a estos huesos and speak the breath of life to them, y háblales vida a ellos and they will know that I am the Lord their God. y ellos sabrán que yo soy Dios. And so the Bible says Y así que la Biblia dice that there was a rattle. que Like había a una serpiente de cascabel. No, not a rattlesnake, but a rattle, kind of like, you know, the sound that rattlesnakes make. It goes like, that's a rattle. Había un sonido And so the bones began. y los huesos comenzaron a hacer ruido. We have sound effects now, guys. And so there was this rattle, and then the bones begin to form. Boom, boom, one with another, one with another. Y los huesos empezaron a unirse uno con otro. Now think about this. Let's say you were Ezekiel. Piensa acerca de esto. Piensa como que tú eres Ezequiel. There weren't skeletons already together. No estaban los esqueletos juntos. There were feet over here, a head over there, a hand over there. El pie estaba por allá, la mano por allá, el hueso de la otra mano por el otro lado. And, you know, they weren't already together. But when he began to speak, the bones began flying left and right, forming with one another. Pero cuando él empezó a hablar, los huesos empezaron a volar y a formarse uno con otro. But that wasn't enough. Pero no fue suficiente. Flesh and muscles and nerves and blood began to appear. Entonces la carne, los músculos, los huesos y todo empezó a aparecer. Blood began to flow through the body. La sangre empezó a fluir a través del cuerpo. Hands began to form. Las manos empezaron a formar, But that wasn't enough. pero no fue suficiente. Then skin appeared on the bodies. Después apareció la piel sobre los cuerpos. And Ezekiel told them to stand up. Y Ezequiel le dijo que se parara. And the Bible says that an army of men stood up. Y él le dijo que un ejército de Dios se pararía. And they stood up. Y se paró. But there was a problem. Pero había un problema. The bodies were not moving. Los cuerpos no se estaban moviendo. And God told them, now you need to prophesy Y le dijo, ahora tú necesitas profetizar to the wind of life or the breath of life from the four corners of the earth. Necesitas profetizarle a los 4 lugares de donde está el viento, las 4 esquinas del mundo. And they will be able to breathe. Y ellos serán capaces de respirar. And then they will know that it was I, their God, who did it. Y ellos sabrán que fui yo, su Dios, que lo hice. And Ezekiel did it. Y Ezequiel lo hizo. And the bodies began to breathe. Y los cuerpos se comenzaron a respirar. And then the bodies knew this was God. Y después los cuerpos supieron, esto fue Dios. I don't think you believe me yet. Yo creo que todavía no me crees. I cannot believe that you do not believe me. Yo no puedo creer que tú no me creas. How do you not believe that God was able to raise an entire army from the dead?
¿Cómo es que no puedes creer que Dios fue capaz de levantar un ejército entero de la muerte? These are men with families Estos eran hombres con familias that died at war. que murieron en la guerra. Guess what? Adivina, They're going to see their wives again. van a ver sus esposas otra They're going to vez. see their children. Van a ver sus niños. They might be able to see their grandchildren depending how long they've been dead. Van a ser capaz de ver a sus nietos dependiendo de cuánto tiempo ellos estuvieron muertos. Now we want to go on a worship break, Ahora nos vamos a una adoración, but when we return, pero cuando regresemos we're going to be in the book of Matthew talking about Jesus. vamos a estar en el libro de Mateo hablando acerca de Jesús. Last night put the heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world got a way of showing me. Some days it'll lift you up. Some days it'll call you bluff. Man, most of my days I ain't got enough. And all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you on my darkest day. When I'm losing faith, no it ain't gon' change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me when I'm beat down, broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector and break the will of this born defector. Cause all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you on my darkest day. When I'm losing faith, no it ain't gon' change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When I'm up, when I'm down, when my feet hit the ground, on my darkest days, no it ain't gon' change. Oh Lord, I need you. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground. Yeah, I need you. On my darkest days, when I'm losing faith, no it ain't gon' change. Ain't no way this thing gon' change. It's you. I need on my darkest days when I'm losing faith. I need you. It's you. I need every single day, every breath I take. I need you. Remember in the book of Matthew where Jesus dies? ¿Tú recuerdas que en el libro de Mateo donde Jesucristo murió? See, first we see an entire people of Israel in the book of Isaiah, Primero vemos un pueblo entero de Israel and God gives them hope through Isaiah, y Dios le dio esperanza a través de Isaías, among other prophets. dentro de otros profetas. Then we see the book of Ezekiel.
Después vemos el libro de Ezequiel and God restores an entire army. y Dios restauró un ejército entero, But now in the book of Matthew, pero no en el libro de Mateo. we're going to see an entire people be resurrected. Vamos a ver una persona completa resucitar. And what happens is when Jesus dies, Lo que pasó es que cuando Jesucristo murió, a lot of people mourned. mucha gente lo lamentó. A lot of people were sad. A Mucha lot of gente estaba triste because they really felt like he was a savior. porque ellos verdaderamente sintieron que Él era su Salvador. Now, if you remember, it took 3 days for him to resurrect. Si recordamos, tomó 3 días para Él resucitar. Now, this is interesting Esto es interesante because with Isaiah, porque con Isaías they were in exile for many years. no fueron exiliados por muchos años. With Ezekiel, Con Ezequiel we don't know how long the army was dead. no sabemos cuánto tiempo el ejército estuvo muerto. But with Jesus, Pero con Jesús it only took 3 days to resurrect. solamente tomó 3 días para resucitar. Even Lazarus was dead longer than Jesus. Aún Lázaro estaba muerto más que Jesús. And Jesus brought Lazarus to life. Y Jesucristo trajo a Lázaro a la vida. But the Bible says Pero la Biblia dice that when Jesus died, que cuando Jesucristo murió, the tombs were open las tumbas fueron abiertas and the saints resurrected y los santos resucitaron and they walked to Jerusalem y caminaron a Jerusalén and they walked among people. y caminaron entre la gente. Think about that. Piensa acerca de eso. Imagine right now, Imagina ahora, out of nowhere, de ningún lado, the cemetery near your house el cementerio cerca de tu casa began to earthquake comienza a temblar and rocks or the tombs began to fall o rocas y las tumbas empiezan a caerse and the earth opens up y la tierra se abre and you see all these people coming out of their coffins. y tú miras toda esta gente saliendo de sus ataúdes. One question is, who would you like to see resurrect? Una pregunta es, ¿a quién te gustaría ver resucitar? And number 2, Número 2, do you believe it? ¿tú crees? Do you believe that God can still do this? ¿Tú crees que Dios todavía puede hacer esto? I believe he can. Yo creo que puedes. The Bible says, I am the same yesterday, today, and forever. La Biblia dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. And so I believe God can still do this. Así que yo creo que Dios todavía puede hacer esto. When was the last time you prayed that somebody would be resurrected? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste que alguien resucitara? Now you might say, well, Danny, that's different. Tú podrías decir, oh, Dani, eso es diferente. Okay, then let's go very personal. Vayamos más personal. What area of your life is dead? ¿Qué área de tu vida está muerta? It might be your finances. Puede que tus finanzas estén muertas. It might be your marriage. Tal vez es tu matrimonio. It might be your ministry. Tal vez es tu ministerio. It might be your job. Tal vez es tu trabajo. You might say, Lord, why am I not growing in this area? Tú podrás decir, Dios, ¿por qué no estoy creciendo en esta In área? fact, I feel like I'm dying in this area. Es como sentir que estoy muriendo en esta área. But I believe Jesus wants to resurrect that area of your life. Pero yo creo que Jesucristo quiere resucitar esa área de tu vida. He's done it across the entire history of man. Él ha hecho esa historia todo alrededor de la palabra. And I know that he can still do it today. Y yo creo que todavía lo puede hacer hoy. Will you be willing ¿Estarías dispuesto of letting God a dejar que Dios to resurrect that area of your life? resucite esa área de tu vida? What are you willing to do for it? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? I encourage you. Te animo Look, Jesus resurrected after 3 days. que Jesucristo resucitó después de 3 días. And he fulfilled everything he said. Y Él cumplió todo lo que dijo. And he gave us authority over all things. Y nos dio autoridad sobre todas las cosas. So I know that we still have the authority to pray over the dead. Y así que yo sé que todavía tenemos la autoridad de orar sobre la muerte. I want to emphasize something. Quiero enfatizar algo. And I want to be very clear. Y quiero ser muy claro. Not to pray to the dead. No para orar sobre la muerte. No, not to them. I'm not going to pray, for example, let's say my grandma is dead. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Vamos a decir mi abuela está muerta. I'm not going to pray to my grandma and ask her for something. No voy a orar por ella y pedirle algo. I cannot ask my grandma for something if she's dead.
No le puedo pedir a ella nada si está muerta, But I can pray that God will resurrect her. pero puedo pedirle a Dios que la resucite, Because God is capable and has the power to do it. porque Dios es capaz y tiene el poder de hacerlo. Did not God take us from death to life? Dios nos ha sacado de la muerte a vida. Did we not die in our baptism and resurrect in the spirit with the Lord? No morimos en nuestro bautismo y resucitamos para el Señor. That's what the Bible says. Es lo que la Biblia dice. It is no longer I who live, No soy yo el que vive, but Christ who lives in me. pero Cristo el que vive en mí. For the Bible, there's a famous song. Hay una canción muy famosa It's called Amazing Grace. que se llama Gracia Asombrosa. And it says, I once was lost, Una vez estaba perdido, but now I'm found. pero ahora me ha encontrado Dios. See, you don't have to be lost physically to be lost spiritually. Tú no tienes que estar perdido físicamente para estar perdido espiritualmente. And a lot of people are dead in their spirit. Pero mucha gente está muerto en su espíritu. But I believe God wants to resurrect those people. Y yo creo que Dios quiere resucitar a esa gente. So if any area of your life is dead right now, Si cualquier área de tu vida está muerta hoy, we're going to put it in the hands of God today. lo vamos a poner en las manos de Dios. Father, in the name of Jesus, Señor, en el nombre de Jesús, we pray that you would begin to revive the areas of the lives of our brothers and sisters which are dead. te pedimos que tú revivas esas áreas de nuestros hermanos que están muertas. That you would resurrect those that are dead, Father God. I believe you still have the power to do it. Yo creo que tú todavía tienes el poder para hacerlo. I believe that you can still bring to life those that have passed away in the hospitals or were shot to death or were hit by something, Lord God, in an accident. Yo creo que tú tienes el poder para hacerlo, Señor, y lo creo en el nombre de Jesús. Father, I just ask you Señor, yo te pido that you would bring to life que tú traigas a vida our brothers and sisters nuestros hermanos that have gone que se han ido and died in the spirit. y que han muerto en el espíritu. Father God, I'm broken every time I hear somebody has walked away from the church. Me parte el alma cuando oigo que alguien se va de la iglesia. Lord, just please bring them back. Por favor, tráelos de regreso. Minister their hearts. Ministra sus corazones. Bring a root that will be in the dry dirt of their lives. Saca raíces nuevas en sus vidas. Like that rose that grows in a garden. I believe, Lord, that you are still going to help people that are dry to be fruitful. Como esa rosa que crece en el jardín, yo creo que vas a levantar a gente que darán fruto, Señor. I love you, Father. Te amo, Señor. And we put all the people that are listening in your hands. Y ponemos a todas las personas que nos están escuchando en tus manos. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. This is time of visitation saying, may the Holy Spirit empower you. Este es tiempo de visitación diciéndote que el Espíritu Santo te empodere. Bendiciones.